Usembut Menteri Rangba Kejela ba Presiden Tensong ula pentip ba ke police station bat ke fire service station kin sami shen hajan ke jingking folin ha sherpi kumju ke tourist information center bat ke community office jong ke Rangpa Isnong ke apa shilong hajan katuhi katang ya kene la pentip da usembut Menteri Rangba Kejela bebat ya ke kam tenat poing bat ke tenat PWD hadin ke jeng lek jurep ya kini kijaka Uba Presiden ulaong bagi jing jurep kadai kabatemu ban Shimrai kejakan nak benda bentai ya kedai kijing tai ke bakongsan. Bahasibun ban conduct ya kan inspection jointly ya kabagi ya don lang nak kalian di senjuk kira Basnong jom la oposlong area ban kumjuk kalian di official jom ni nadu CE jom la national highway nak kalian la police department AIG, USP sekian don lang kami bangi bila kabenong ya inspection kolong ya kan ke jinti supi kabangi don ke jimut manisna ya police station baru kumjuk ya ka fire service station hakatega jaga kabalai de kata kadika benong bat kabaharu ipe jaga ke jaga kabana kalian joka fulit baka strok untuk landet atat baka don ka space ke jaga kabalai kabangi na ka state government ngidon jimut ban create ya infrastructure kabadai na kabantaka kalak banlong na kabantaka tourist center kaya ni tourist information center ban set up ang ni bat kumju ru ka office trekam la ni ka yeng dorban jong ki senjuk kini ki Rangpa Isnong jong kan ka area of Shillong Banaway tinggal page ni lagi dia hakini ki kemudian segi bantuan nak support ya meeting ban ka tourism department lu begin work out ya kan ka bentak no bisna ya kan ki infrastructure ban pensuk ya ki turis ki ba wan ban ki ba kwa ban lengkai ke leng saudong syaki than ka per jom jelam mekla jongi ka bahap shedu chitis dauki ka bahap sesora ka ban ya du shedu shanong stoin la ne shedu karuhin lemba jom ke jaga dengan i ba ka jaga kalau ka ba don kam adu kata nak kalian jom pasti komen begila dan don kam ya ka ko mongoti ya ki infrastructure tapi dei ban ka roi ka par ban pik ka biang jom bai ba jom ke jelam mekla jom orang Kumang yung iba kini gijaka jadi gimarkap kan ini area kahap marsendang baga defense lah dia kaniru ngasku tenat banyak tu iba ngidon kejinga day nak kalian ke state government ban government of India ru kejinga jan kejinga day baga defense baga authority joka defense agaba kumang piyo ai kan kejaka ru bat kela fulit day da kejinga trace sitom bat kejinga trace lang jong ka defense ministry ru rengkan baga state government baga ministry of road transport dia akabide bat ini jaka iba dia tunggu bagi propose segitu arteli komong infrastructure ke bang nimut pada set up ya kaniru min penting na bangin lake ya ban ong kalian kabuar sipai bagi kita semua bahaban ya support lah bagi state government kabang kani kamdei dengan mentaka individual interest kamdei dengan mentaka property jomnuri jomnu mereka kalau nak mentaka jom baik bang jom kejelam berapa the best link at sa simkia ini ban penting na begini ki proposal jungi bijing tumu jungi ban set up ya kini ki infrastructure hang ni hakini ki atli ki jaga kan lok ka ba yan bet ka ba ya toh tham yu da jangka senjuk ni ai kublai ye deputy chief minister jungi Sir Presiden Tensong kani kalau nggak continuation apa tu kami kedua akar pui trik janmet office ke jongi ban minta ka singipat lawan ya kani inspection bata apa ang pasal ni ba kay kalau nggak pasung tenan aba mai yo ban shim ya decision spot abang yo na pe hi kumne bat kum bapir fly i ya kate ko all British meta bridge footbridge ya kumala ya decide hi minta ka singi ba ya kate kan long ka police station kom fire service baru ya kan jaka ke bahaneng pat kabade juga ada CDCL nakalian ke jongka NCL bat ludi kan hanover na sport tourism haka bakan dan tourism center bat kiwe utilities kabanginan kam haka bakas nong kan ya prilang baca sarkar bat kumapi shikani ka opposite ke jonga bat kan ka jaka natanya kalian ke jongka sarkar bidak pet perman ya kan ya kan ngila kala ya kan kita parking lot kom shopping complex haka ba kan is ya kan ka traffic bat ka parking ka bade shakleyo yakini ki kali ki bawan nekit hang rural areas but kum na kalyang sanjog ro mishim ya kan kala ban ai kublay ya kan government
Chief Minister Sir Preston bela shim ya ka personal interest ke jong i but nang ni pan in selection siya po Bormani College hakabangi kernan ru ba sisen kasni kate ke Bormani College ru kan kelalong ka Government People College sa sisen ni ai play naman ni i ba kadang positivity ba nakaliak semjuk ni ai ka jingkar shan ko pura ba ka jo ka poru ya kan hang ni ka jaka hang ni ka tourism center kan salong ru kinsnaru ya kan ka office jong ka semjuk senjuk kinong senchas nong persilong